deket hampir satu dud.
Roto mundur ya. Kalem mas, tunggu gue.
Hah? Iya itu sih. Apa? Silakan agak mundur sedikit ya. Sarangannya biar abang. Biar mundur ini Jian. Wati banget ya, coba sedang itu ya. Ya, mundur ya. Iki ayo. Tak ngadek ae. Iki ayo mundur. Sama sedati kecil telepon. Lagi kok perkembangan ini. Mbak Mas Lukas pocong. Mbak pocong. Iya. Tak nilo. Thank you.
Aku kok